signal u vazduh. I oni su, razumije se, sa takvom njegovom istrajnošću i sa takvim njegovim požrtvovanjem i sa takvom njegovom kondicijom i sa apsolutnom uvjerenošću da će on to i uraditi, morali odustati. Drugo pravo koje mu se krši je pravo na brzo i, kako se to obično kaže, delotvorno, ili oni kažu efikasno suđenje. Drugim rečima, kako svako ko je optužen uživa pravo na pretpostavku nevinosti i kako postoji mogućnost da bude ne samo osuđen, nego i oslobođen, a u slučaju dr. Vojislava Šešelja bi tako moralo biti, onda je cilj da suđenje bude što kraće, pa do slučaju oslobađajuće presude on zapravo ne provede mnogo vremena u zatvoru, pogotovo što taj Haški tribunal ne isplaćuje naknadu štete što bi inače morao po svim međunarodnim aktima. Međutim, dr. Vojislavu Šešelju za tako malo i bedno delo koje mu se stavlja na teret sudi se već skoro 7 godina. Posle kašnjenja koje traje skoro 5 godina, nemoguće je obezbediti pravično suđenje. Svakim zahtevom da mi sudite od vas se kao sudskog veća traži da povredite sopstveni osjećaj pravde i korektnosti. Po mom sudu, civilizovano pravosuđe uopšte ne može dozvoliti tajne svedoke. Tog uopšte nema u Americi, nema u Velikoj Britaniji, nema u Nemačkoj, ni u našoj zemlji nema tajnih svedoka. Dakle, to je nešto što je apsolutno nedopustivo. Aleksandar Gajić kaže: ja sam imao priliku da vidim i da se uverim da, pa kaže vaše ime, troši velike pare po restoranima, da se svakodnevno vozi taksijem, da puši najskuplje cigarete, a da nigde ne radi. A da velike pare troši, to sam ustanovio od kada je stupio u kontakt sa Natašom Kandić i uspostavio sa njom saradnju. Jednom prilikom mi je pokazao veliku količinu evra, rekavši: ti si Aco lud, prihvati saradnju sa Natašom Kandić i Haškim tribunalom, živećemo kao carevi. Je li tačno ovo što kaže Aleksandar Gajić? Notorno laži. Ne mogu da verujem da je on to rekao. Ja ne znam šta ste mu radili. Živ taj čovjek uopšte. Pojavit će se on ovde u sudnici. Baš bi voleo da se pojavi. Nemojte da vodite dijalog sa mnom, nego samo odgovarajte na pitanje. Samo je Sveta inkvizicija imala tajne svedoke i režimi u Latinskoj Americi koji su nesigurni i nepouzdani iz prostog razloga da bi zaštitili potkazivače, one koji na nedostojan način druge optužuju. Gospodine Tunens, ko vam je skrenuo pažnju da ste u glavnom ispitivanju pogrešili kad ste rekli da je Jugoslavija 50. godina napustila Varšavski pakt? Zapravo, časni sude, mislim da je pretres bio završen popodne i kada sam se vraćao kući na biciklu shvatio sam da sam napravio grešku i shvatio sam zapravo da Jugoslavija nikada nije bila članica Varšavskog pakta. Tako se to desilo. Ko je s vama, gospodine Tunens, bio na biciklu pa vam je pomogao da to shvatite? Ne znam da li treba da odgovorim na to pitanje, časni sude. Ko je ubio Roberta Kahrimanovića? Ne znam, ja nisam vidio tog čovjeka. A u izjavi datoj haškim istražiteljima ste izjavili da ga je ubio vojnik Vojske Republike Srpske, dakle neko ko nije pripadao Bernetovoj jedinici. Mi smo u ovakvom jednom položaju, ležećem položaju, zamislite vi sad sebe. Ne interesuje me taj vaš ležeći položaj, interesuje me samo da ste izjavili ovde na 6. strani izjave haškim istražiteljima da je Roberta Kahrimanovića ubio vojnik Republike Srpske, a 4 četnika su skočila da spreče to ubistvo, je li tako? Da. 4 Brnetova vojnika, da, koje vi nazivate četnicima. Kako drugačije da je nazivam kad je rečeno tako? Svi časni Srbi su četnici, nema sumnje, ja se ne branim od toga. Dakle, 4 Brnetova vojnika su skočila da spreče vojnika neke druge jedinice da ubije Roberta Kahrimanovića, ali ga je on ipak ubio. Jednim metkom ga pogodio u kičmu. Jeste tako rekli? Ja ne znam da li je 4 ili je 10 nije iskočilo. Nije bitno. Bitno je da ste izjavili da ga je ubio vojnik
Republike Srpske ovdje. A zar vi niste malo prije rekli da su oni ubiveni granatama, ručnim bombama? Ja govorim o vašim izjavama i sad vam dajem kontradikcije. Kad je Titova Jugoslavija bila član nekog vojnog saveza i kog? Koliko se sećam, Titova Jugoslavija nikada nije bila članica nekog vojnog saveza. Gospodine Tunens, ja bi vam odmah poništio diplomu Belgijske vojne akademije. Jer Titova Jugoslavija je od 53. do 56. bila članica Balkanskog saveza sa Grčkom i Turskom, a Balkanski savez je tretiran kao produžetak NATO pakta. Za ovoliko neznanje vi za mene niste nikakav oficir. Ali možda Belgija to može tolerisati jer Belgija ima poznate ratničke tradicije. Uvjeren sam da sam bio u prostoriji ratnog štaba jer sam sreo gospodina Petkovića. A njega sam već sreo jednom. A kako izgleda Ljubiša Petković? Pa izgledao osoba koja je nešto viša od mene, lepe, prijatne, smeđi čovjek. Evo ne znam kako bi vam opisao, bez nekakvih posebnih oznaka, ajde da tako kažem. Znači viši od vas, koliko? Pa viši je, ne znam koliko je viši, ali... I smeđ? Da. Tužilaštvo ima sliku Ljubiše Petkovića. Koliko ste vi visoki, gospodine Kuliću? 173 cm. Pa Ljubiša Petković je otprilike za glavu niži od vas. Vrlo mali, mršav čovjek, izrazito crn i crne brkove ima. Očigledno da sam zamijenio osobu, časni sud. Da li ste vi, gospodine Tunen, smatrali da će ovaj izveštaj čitati neka budala koja ništa ne zna, pa da možete komotno da mu napišete da Jugoslovensku narodnu armiju čini generalštab i 3 vida? Gospodine Markusen, optužba. Drugi deo je primereno pitanje, ali prvi deo je neprimeren. Prvi deo pitanja je neprimeren kada se veštak naziva budalom. Ja veštaka nisam nazvao budalom. I ja ne znam kakav prevod zaista imate. Ja sam rekao, da li ste smatrali da će ovaj izveštaj čitati neka budala koja ovo ne razume? Pa možete da mu poturite da se JNA sastoji od generalštaba i 3 vida. Nisam nazvao veštaka budalom. Nemojte da zlonamjerno dezinterpretirate moje reči. Ja mogu veštaka nazvati neznalicom. Mogu reći da laže određene stvari. A što bi ga nazivao budalom? Ja sam čovjek gospodskih manira. Ja sam četnički vojvoda, a vojvodama je gospodstvo osnovna suština. Iskrivljenim i lažnim tumačenjem istorijskih događaja i političkih procesa u Srbiji, Haški tribunal sudi srpskom narodu. Cilj ovog postupka je da se srpski narod proglasi za zločinački narod, a da se abolira najteži zločin prema međunarodnom pravu, zločin protiv mira koji su počinile Sjedinjene Američke Države i njeni sateliti rasturanjem bivše SFRJ, kao i agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Tribunal ima ambiciju da piše istoriju. Ja mislim da ta ambicija, kako bih rekao, je megalomanska i nerealna, jer što vreme više bude odmicalo, sve više će postajati jasno da tribunal ima jednu vrlo jasnu političku funkciju, da se iza njegovih zbirki i građe krije jedna jasna politička namera i svako objektivno pisanje buduće istorije jugoslovenske krize, kako bih rekao, mora uzimaći u obzir i tu vrstu dokumentacije, ali će morati uzeti u obzir daleko širi krug izvora. Ja sam pažljivo proučavao ranije presude Haškog tribunala, recimo u slučaju Tadić i u slučaju Ćelebić, i utvrdio da je neki James Gow iz Velike Britanije i još neki navodni istoričari koji pomalo znaju i naš jezik srpski, odnosno srpsko-hrvatski, predočio sudu neke istorijske podatke, počevši od Kosovske bitke ili cara Dušana, jel? I da su onda ti fragmenti njihovih izlaganja
ušli kao delovi sudske presude. Oni su na taj način pokušali da kao sud revidiraju istoriju i da umjesto istoričara koji su jedini pozvani da se bavi istorijskim činjenicima i sudovima o njima, te sudove izriču i istorijske